Ko te toko iti e waha tonu ana I te tokomaha. Koe rā te whakatau a te rūnanga o Ngaitahu e pāna ki te kaupapa kotahi mano kaika. Aha koa ngā kū rakuraku I whai wāhi tonu atu mātou o te karere ki te hono atu ki tētahi whānau e whakatīnana ana I ngā wawata I wawatatia ai I te takenga mai o Tauarau Taki Reo. Arā ko te reo kia ora I te kāinga. Kei Heta Gardner tēnei pūrongo. Ko te reo Māori I a rātau e mātaki po ka whakaata ana. E hākina kina ana. E pānui ana. E noho ana, a whānau. Koe nei te whakatinanatanga o te rautaki reo o Ngaitahu, ara ko kotahi mano kaika. He rautaki reo kei te mōhiotia whānuitia, a ko te tuāpapa, ko te kawe I te reo, ki te kāinga. He tamaiti tonu ahau I te reo Māori, engari kei te kōrero au ki aku tamariki. Koe nei te whānau o Melanie Riwai Couch, ngā mātua e rua me ngā tamariki toko rima. Ko te reo mātā mua o te kāinga, ko te reo Māori. Mina ka kōrero Māori I te kāinga, he tohu tīna ki ngā tamariki, he mea whakahirahira tīnei. E ai ki te rautaki reo kotahi mano kaika, mā ko nei ora ai te reo Māori ki tēnei rohe. Aha koa e pai ana tēnei whānau ki te kaupapa, e hara I te mahi kai prāwa noa. Aha ko he ua I etahi wā, he maha ngā hua. Aha koa e heke ana te tōtā o etahi, I ai ki tētahi o ngā kai tohu o te kaupapa, ko te toko iti tonu e waha ana I te tokomaha. Ko rero mā te toko iti, tō tātanei reo e whakamāui ake, no reira. Ai, kia ngā whakamua me ake I ngā uri o tahu. Ko te whainga hei te tau 2025, ka uru te reo Māori ki roto I ngā kāinga kotahi mano. Engari, he rautaki anō kei te pīkautia, kia ora, o rātau wawata. I tēnei tau, ka whakatūria e mātou he kura reo rangatahi. Ko te pātai ia ai rā nei kei te whakapono rātau ka tutuki tēnei wawata. Karia I te tino mōhio mena ka tutuki pai I tērā wawata. Engari, ki taku nei whakapai ngā wairā, ka tutuki pai I tā mātou rautaki reo. Aha koa tutuki mai hinga mai rā nei, he mārama te kite ko etahi whānau kua peke, ki te waka. Tahi mākiri, te pata. Ai, te pata ki runga. Heta Gardner, te karere.